Sempat-ni Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote tuni main sim somni le sagi ni hu a Eimi Times sa kon chule vanoi Thusoh chom kilah khom phabem ho Manipur Governor HB Kuki chu zani hun akholjin akod in infar hung kile in hinla amma chunga ki pinanei koima anaki mupi pon hi Governor pa ahong lungtin thu aza phanovin Meitei mipi ki pinanei hon tidim roda human change shape in Governor pa lam todin anga ovin hinla mipi ho kinip na to banglo in Governor pa chun lampia mipi ho pel do thaina ding in airport apat Kangla chan army chopper mangcha in analam tha in hi Governor pa chopper a achi tai ti thu aza phanovin lampia ananga Meitei mipi ki phin ho luhan na asang le in boina asaw sang che in hi mipi ki phin la apang kokomi women wing convener alke tharak sana in Thusoh mi ho koma asaina achin Governor pa mipi ki phin ho pel do thaina dia lampi manglo a chopper a achi chun thilbol khel anei zeti ata alang hi ati tharak sana chun Governor pa chan zi chun mipi luhan na ki be chen chele mipi ki phin na ki nga lo ding hi ati mipi ho hi thilsi bolding a ki gung kahi povin democracy dungzuya kalung thailo naw phon do ding ki go zo kahi ve ati na hi Governor pa chu main sim somni lakhat ni achu Chief Secretary PK Singh to Delhi a an holjin hon ahin hinla holjin na honji hon tu chana het hinai pod hi tu chunga Meitei te ki phin hi Coordinating Committee on Manipur Integrity ko komi in amakai ahin am ho hin achi sa main sim somni a Meitei Thusoh mi ho tawna bas a Manipur ki zi ki su mang sa go tailo na a ki phinna abol lo hin Governor pa MP a nga ngai dam thum hanlang Manipur Chief Secretary Security Advisor le DGP zang ato amunwa kon hai hanti a aphut u hi zanha ki phina chun mi phabapin Governor Palim sim thuzang kwa kai thel bazala haldin anago uvin hilla police wa anakham tang man uvin hi achi samay ni sim somni ni a siroi mol chunga arambai tingal ho umchan to kimat in jan hi chun NSCNIM arambai tingal ho Pil hingdiwa din tuhil na abol uvin hi Manipura cheng namzo sedia thunup lola hi zong akihein kaphat na hui kahin ta lang na banova na chan hoi lo zia thilnum lo ta dimun a idin u hi takilan in hi chikilung nup mo to na akon ipo do thaina devin pil hingta in thil hi hander ball utin chule ithil bol khil zia thil si tamta so do the hi ti he thempomin mabana danger honglung theding ho akon hi vending dan jongai to uvintin NSCNIM lekha thochin arambai tingal ho hil chana na bol in hi NSCNIM to so in ata alang bena achun tu pena nagal nei u hi ki chai thing set nai lo hin namdang khat cho beding le kina abe piding hol hi vintin arambai tingal ho thil na anai zuvin hi historical context jawlova na ki tong ki bolzo si hi tangkhul ho dia pom thailo hidan imusa u hitan hinla hitabanga nahong chalo aziu phatle buina sem num hon social media a phatlem changla in nam khat ata tunum jibin hi GPRN wung tangkhul region depdotr in arambai tingor akon ngai dam thumna unqualified apology ange chu tu chana su bulit hinai pon hiji khala khat ki za to na to ki kal hin hitabanga ki za to lo na hi nang ho arambai tingor ho chunga bulsum hu ki shooting a hitin NSCNIM to sojun ata lang in hi Nikhoma Sanijin Kuki Students Organization Chennai in Namite adia Manipur Nagaland Assam le mundang dang ako na Chennai kupia na to hol a chiding ho adin het sa na to pon hinay suvin hi KSO Chennai ako het sa na to pon in asay na achun Kuki Namite Manipur Nagaland Assam chule mundang ako na to hola a Chennai zone num hon tugol phabap hi kulta agya masat diwin ahin ta lang uvin hi hicho chu hi le minu mi pate na chana naw tew gampam azo ding phatle society amin humlu te dinga thumop na in nei chi divin he sa hi uvin koitabang akum linglo adhar a kumsom na ge linglo lai hon hupi sunga to la tham holdinga ikigut lo helding u hi documents adhar pan neilo kisu lo a gamdang ana to holdinga ihung ki gut do loading u hi khamna theya ki chem hupi sunga nam mi te min sit na theile lam kai ho lungjin na bol do ding hon gamdang hum po do ding ki gut da jing u te KSO Chennai in nupa ki ka a ki buile
nunga gol hongdong makika aboy am khale KSO Chennai in case kilah loading in langa uma in sungmi anu apa ke sa ding hi KSO a membership la lo ama boina ha sat na to khale KSO in ki bui pi loading akipani alhasit ni azong kipa hu kilhasit hu loading hi chule ko hi zongle Chennai khupi muna consultancy Aheloute agent midang to mun hol pi ho het na hung hi zongle KSO Chennai lam kai ho het pi na Aheloute hununga abuina emergency ta aine sa khale lam kai chengin ki bui pi zo loading hi khatla khat sumla pai ki bat to a hununga am ho ka ke thim to lo zia kilung no mon ho hi KSO Chennai in ki bui pi loading hi na to namun na salary mo lo zia KSO Chennai koma complain bol ho chu thania pat na bo abui pi ding u abui pi masang uwa ipiji ham ti khol chil na anai masat ding u chuzole bui pi the bui pi mo executive in ase khom di winzong KSO Chennai akon he sa thapon chun ase jin hi Indian Computer Emergency Response Team CERT in then Windows software mangho anga he sa na khota khan an so do ove Microsoft software chum atia Windows Office Azure Developers Dynamic System Center lab Windows Thusoh Lakhom Extended Security Updates ESU muam hon agang thepena Microsoft May 2025 security patches aghaplu install ki bolai dio hilole IT professional ho a ki do di win he sana ananei zu hi azi chu aki se program ho hi adi lona aphat mo na mun izan ham khat am tolhan a hi chi a hong lai chu cyber lama mi phalo mi chom hacker hon pansa na ne uwa remote code mangcha a elevate privileges bypass security measure le sensitive information ho a alut zo dio hilole dinner of service DOS attack abol the u hi ati hitia chu changwal amang hi han organization level amang hi zongle boinalen ta atu the u hi tu chena Microsoft akon imacha athoidam na ding am nailo hin update atha pen install ki bol the ding ngai dan tu so chun asai be US intelligence akon thulu in asaina achun Pakistan in nuclear government cha modernization hate na chil hapiwe atin hi US Defense Intelligence Agency in 2025 worldwide threat assessment asodo nawa akisei ki got nahi Pakistan in India hi asumang ding over umjing existential threat khana amuzing khat chu hi thulut hi pargam mona terrorist hon buluna anei u India indon butna anei to ki gola anakipi hin Pakistan hin military lama India te zona lampi umsana tactical nuclear government cha hi abui pi singwin asejun hi hichi modernization drive hin China hi Pakistan military le economic lama ke thopi apoimo pen in apangjing uvin weapon of mass destruction WMD semdo na ding a apoimo zo se Hong Kong Singapore Turkey le UAE ho pa a China in api zing hi ati hila Pakistan gamsung Chinese na to ho chunga buluna khanjing tolhan in gamte ni ki ka a khe thin naw ala samdeu ve atin achung chona Pakistan in gamsunga kon daudal na adia TTP chele Bolox cargo bolho akon akhangzingi achi sa 2024 kumsung se a gargo bolho akon buluna se in mi sangnil azanga walin thina anato in hi alangkhana India in Pakistan hi security concern anina lampi akoizun primary strategic threat in agyalpon hi ati Asia gam kai sunga jong COVID-19 na ahong tha kho sitokilhan in India gam sunga jong main sim somnila gup chanin na nei active cases mi sang khat chunglam alhinkit tan hi Kalsunga Kerala Maharashtra le Delhi state hoa na ki ha ma do na state a hi tawin hi Kerala state an na nei mi zalila somthum alhing in Maharashtra a zanile ko alhing in Delhi a mi zakhat lali alhing zawin hi chuhol a mi som ko la ko hi achi sa kalkhat sunga ke do tha ho hi chule Gujarat a mi som ge lathum Karnataka a mi som lila sagi Uttar Pradesh a mi som lali West Bengal a mi som na ni he do zo hi ta hi Health Ministry a kon thulu dung zuizin Berentha NB 181 le alef 7 hi India gam sanga mu do hin China Singapore le Hong Kong mun ho azong hi chi variant hi hata a khangjing chu hi experts on itin a akal jing hi warning immunity booster ki kamin a hop linzo lo zi chule ni si an na tha ma do hi zi hi ekiti hilna na sangjing to ki man in Delhi chiefs
Minister Rika Gupta in imacha lungti zatna ding ampon hospital zo si jang thaling ta gotsa hizing e ati Russia Ukraine ki ka achom na umdo na ding a ki hauna achila pi jing lon lai hiwang in alangkhana ki kap to na ki dauna achila pi jing na lai lon in hi achi sani khosunga Russia in drone missiles zathomna samgupla segiwala Ukraine gamsunga mon chom anabulua milham samna thumlam in thina na to le thonan Ukraine supai ten Russia te thaupo trinchu Zaporizhia muna anabulu vin hi Western gamho ahidia US le Europe gamho ceasefire amdo loina ding a ngi na izat abol jingwang ovin imacha ki khelna de pon hi alangkhana US President Donald Trump in Russian President Vladimir Putin chung hatein alunghang in Putin chalo na hi ataw numuna kon ahi na ding nailam cha hitai ati social media post ana saina a Putin in Mr. Abulu na chila pijing na thua dem na anaisin Russia chunga sanction atha koi be ahi na ding in ana saise Kremlin in adon bot na in Donald Trump in pot na valzia ase hin chamna umdo na dinga apan la na kakipapi uve atin hi Thusoh ho to kimat in Russia chunga sanction akhangjing in European Union in samasagi channa ding a sanction phunkhom hi Russia shadow fleet ti chu tui pi chunga resol lova Russian tilpo konglin jani ho chunga sanction akoi bekit win hi chule achi saphatna US President Donald Trump in President Demun ahin la le gal hi asu baiding a anaketip na ni hozong achi jing in vai ahin hop kal ni ho zakhat la som ni langa alhing seta na hi hinla ki daunan phatlam him amano po na hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe